Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Oh, nomthetha yakhe lola Ben Mayengani the president vele vele. Then from there vele vele ta yakhe lola isala the producer lo ngata yakhe ngilinka na maniga lama nga nghena xigazeni. Ivi then makumu of course ta yakhe lola J John. Na tshami ka swo force ra tito nina nda April no hlamala hi posting nga fetsa ka page ra mranga phanda. Loko ni fika ni scroll ni fanele ku muku hey ku busy blind as you can see kwala yi fika yi tsala ku Munyembane you certified hit 2025. Hey vite na ra hlekisa man hey Munyembane hey it's very fun so yona vini search ku Munyembane kahle kahle ku nga ku ri yini vele vele ni I have to start somewhere loko se ni kha ni chekisela swi ti kombisa Munyembane swi fambisana xivongo loko ni kha ni swi cheka ko one try seven context but Munyembane is basically surname loko ni kha ni swi chekisisa laniwa ma vona mhaka leyiwa swi ti komba ku ri a surname loko ni kha ni swi cheka ni cheke various posts swa ti komba ku swi va swi ri linked na surname ma vona mhaka leyiwa swi linked swinene loko mu kha mi cheka mi ta swi kuma va Munyembane va kona as a surname. So the surname very Munyembane loko ni tlhe ni chekisisa la yi connected to Zimbabwe. So vanhu va le Zimbabwe very ni maswongo va connecta na hina which means hi nga tlhe expect ku va hi kuma xivongo lexi tele swinene around Musina even Venda ma vona mhaka leyi xi ta xi tele around those areas very vanhu va le Zimbabwe va tetela hala South Africa so ku na hi possibility yo xi se xi nga xi tale ngopfu in South Africa xivongo lexi compared to Zimbabwe lava humaka kona and stuff like that. So for now we don't know what's happening ku nga kha ku ri beef or kanjani because hi le ku expecting beef ku yita against the Dr. Sithole and also comments the post for now nge ku to kan provide a context until nkarhi lowu kha wu famba very but as long as swi twisa ku Munyembane i yini so yeah swi ngo cinciwa hi ndlela yin'wana na yin'wana but swi kahle as for now hi kha hi swi twisa ku Munyembane swi nga swi karhi swi relate ngopfu na yini like in terms of the name leriwa ku ri vula ngopfu yini wena mhaka leyiwa a ni chunyana swo sungula ni kumbe xa you create a word mraka phanda but hi it's a surname wena mhaka leyi okay. And then of course ke hinda hi ka sala the producer tanihileswi mi swi vona ku hi maniga swi fike ku fika swi nghene ku nghena vonani. Ya ku ri Black Myth se swi very kha xi performa kwala and stuff like that va nghenini maniga so ka swona of course no hlamala mina ra 29 April afika tsala this post ya beef sala the producer va tsala ku na yona kwala ka computer ni ngo pressa release button hi ve hi meta maniga magagaza leswi nga fika tsala swona a hi voni ku ina ku mameti yini okay ya video clip yaleyo of course ku yimbelela Java hi leswo. Leswi nga vula swi nga sala as UFC ni kwalano and then ni tlhatsela ku ndi ri ni remix yena hi munhu wo hopa nge wo tala ku hopa very sure ku lowu yo humaku hi side ra yena o swi edita kahle swilo swa yena swi nga va kahle vele already the song a ri humini as a music video of course laha hi nga fika vona ku na Shoma Jozi na Makhadzi me mhaka leyi a ni nga ku yi nghena ngopfu but swi ni hlamarisanyana ku why tin'wana ti-artist a hi nga ti vonangi very ka the project vona mhaka leyi such as Jonge Rhangani a ni tivi vo fika va menyuriwa na swi ke swi hlamarisanyana because na yena a hi nga n'wi vonangi Sjava but ka original na ku a na ha hleketa yena ku a ri kona a kha ku xigugu something like that ka the original song and
stuff like that mara mhaka leswi a swi hlamari swinene what's happening with my network here so a swi hlamari swinene ku a ku ndleke yini la so ku hi sala na risimu ri kona maybe a ku ri khale va planeze remix I don't know but loko a fika veka this song na name sijava loko hi khe hi hleketa kahle but a ridzi swi ta hlupha swa hluphanyana swa kona and stuff like that but ku na beef la i rila ku meta maniga vo Blizzy Boy so a ridzi ta vona swona if risimu leri nga lunga ka vo Blizzy Boy ku swi fiki swi ngheni nyana swi ngheni nyana ku na yena xa makhombo wa havinya it's a huge competition na maniga sweswi yi suka kusuka this year Ai, swa kona and then of course hi tlhe hi hindza hi khe hetela vhele hi J John yeah so we have some great news about him yeah because of course ra ti 29 April very we have great news no fika hi cheka of course fika hi kuma ku risimu ra yena ra dzunga nenge se ri khome 1 million views wona mhaka leyi nda ri hlwelangi because in just 4 months already xi break the records mos in 4 months already ri le ka mida as an audio ri bini man I wish I would couldn't compare leswi the views but I think xigodi kambe a yi riche a ri nga ri vo 5 months xigodi na ku leyi bete records na yona man in terms of audio I think yi breaking man ka Xitsonga hi nga yi breaking man hi nga yi breaking so yeah hi nga yi breaking guys so hi nga vula tani ku congratulations to him J John vanhu va rhandza risimu leri swinene people love the song it's a story like storytelling like this was unique guys this was very unique like and they khala kha swi endla xitayili lexi ko wani kuma nkarhi wun'we loko xikwembu xi nga se pfula a ku ri khala a kha xi tirhisa xitayili lexi J John na hleketa na ka project ya yena yo sungula a kha hi endla ya Xitsonga a tirhisa this type of style lo a kha yimbelela mona mhaka leswi i khala xi tirhisa strategy and swi hetile swi va swi tirhile mona mhaka leyiwa so he did great it's a very nice song hi nga ku kahle a nga va a fuse na electro na ndzumba at the same time ma vona mhaka leyi like ndzumba wu va wu ri ti lyrics ta kona and then sound yi va yi ri ya electro a xi blind so hi nga vula tani ku congratulations to him u tirhini 1 million views is not child play loko tirheni plus na hi nga swi vona chuza ya ku richa 3 million na yona na yena le ka high rotation swinene le ka high rotation swinene loko tirheni hi leswo loko ri amukeza so swi ka ta ku bela mitlika subscribe and then for a ku na munhu wa busy to the point eka nga vulavuli na wena as long as a ku rhandza loko munhu a ku rhandza ta create nkarhi a hi tshikeni swa ku munhu i tirha yini i tirha kwini vuya karhele as long as munhu a ku rhandza i ta create nkarhi wa ku vulavula na wena mfo leriya power le bibeleni leriya just because a rhandza ku chumayela a ri tsala mapapila ri jele a kuma nkarhi wa tsala mapapila ri jele what mo munhu loyi kasi kwa diraka ku na lunch na